rendah yang lebih megah ribu mau jumpa. I text a postcard sent to you. Did it go through? Sending all my love to you. You are the moonlight of my life every night. Semoga kita bisa sama-sama sampai tujuan. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga Tuhan diberikan momongan. Amin. Harapan kami sesuai dengan hadis, ingin membangun daerah. Siap.